analize cyane cyane bijyanye n'abakinnyi Arsenal igenda ibura bamwe na bamwe twahera uburyo abakinnyi bari bapanze n'amakipe yari apanze. Ya ekipe ya Paris Saint-Germain yari yamanutse kuri Emirates Stadium, stade mu by'ukuri yagaragayemo mbere na mbere impression itashimisha abakunzi b'ikipe ya Arsenal. Abanyamupira bavuga ko ariyo kipe itazi gutegura icyo bita match day mu bijyanye n'abafana. Mwabonye igitambara Arsenal yamanitse muri stade imbere y'abafana cyari kiriho imbunda ya Arsenal, birangiye bita tifo, ariko ngo niyo tifo mbi mu mateka y'umupira w'amaguru. Afashe ikirendera bakizirikaho n'imigozi kuva ku byuma bya stade hejuru kuri roof, kimanuka hasi gikingiriza n'abafana mbere ya match. Aravuga ati ibi ni ibicano ko adakora tifo gutya. Uri tifo zikoreshwa amabendera, yari igitambara abafana baragifata baragererekanye bakakiganyira kizengura cyangwa se bakakirikura nyuma, ariko bakimanitse n'imigozi. Jesus Christ, afana wese nari bumye avuze ati muradusebeje ni murabaho. Ako nakaro kagaragaye imbere ya match kwizigira. Ira niyo tifo ngo mbere bo mateka ruhago urebye kuri internet irahari rwose ahantu hose. Kira gitambaro cy'umutuku ni bitangaza gusa. Mikel Arteta icyo yakoreye ikipe rwose ni bitangaza. Ariko nka Paris Saint-Germain ya Luis Enrique mu by'ukuri yari yamanuye ba 11 dusanzwe tumenyereye imikino ikomeye n'umuzamu Gigi Donnarumma ndetse kandi Achraf Hakimi ndetse na Nuno Mendes ku mpande zombi inyuma. Axe yarimo umusini ya Marquinhos nimero 5 ndetse na mugenzi we William Pacho. Abantu bamaze kumenyera cyane n'umunya Equateur William Pacho afite imyaka 23. Harimo kandi Vitor Ferreira wasaga n'ukina kuri 6 ari kumwe na n'uwitwa Joao Neves n'umunya Portugal w'imyaka 20 gusa ndetse n'umunya Espagne Fabian Luiz w'imyaka 29. So imbere yari yateretseho umufaransa umwana ukiri muto witwa Désiré Doué w'imyaka 19 gusa. Désiré Doué ari ku ruhande rw'iburyo, hanyuma ibumoso hari Hervisha Kvaratskhelia ndetse uyu n'umusore w'umunya Georgia afite imyaka 24. Noneho rutayizamu ni Ousmane Dembélé twabonye muri sezo yose ahengetswe kuri attaque, ariko mikino 45 akinnye muri sezo ageze mu bitego 45. Hanyuma equipe ya Arsenal yo Mikel Arteta n'ubundi uwaburaga ni Thomas Partey yagomba kwiyaranja agakina adafite Thomas Partey, byatumye n'ubundi David Raya agaruka mu izamu. Julian Timber yari ku ruhande rw'iburyo, ibumoso hari umwana muto witwa Miles Lewis Skelly w'imyaka 18 gusa. Uyu niwe mukinnyi muto ukiriye kimwe cya kabiri cya Champions League muri Arsenal ndetse no mu Bwongereza muri rusange. Makipe yo mu Bwongereza yanditse amateka cyane hamwe na mugenzi we Ethan Nwaneri. Hanyuma rero ubwo mu mutima w'ubwugarizi harimo William Saliba umufaransa w'imyaka 24 ndetse na Jakub Kivior umunyapolonye w'imyaka 25. Hagati harimo Declan Rice umwongereza w'imyaka 26 ndetse na mugenzi w'umunya Espagne Mikel Merino waragarutse hagati mu kibuga kubera ko Thomas Partey nyine ataraha afite imyaka 28 ndetse na kapitene Martin Odegaard w'imyaka 26. Hanyuma rero imbere kwizigira iburyo hari Bukayo Saka ndetse umoso hari Gabriel Martinelli, rutayizamu yari Leandro Trossard. Nuko byari bihagaze ku munsi w'ejo urebye uburyo equipe yari panze. Arsenal nuko bari bikomeje abonye igitego hakiri kare cyane no Paris Saint-Germain ku munota wa 4 w'umukino, igitego cya Ousmane Dembélé kuri assist ya Hervisha Kvaratskhelia, ariko none igitego cyabonetse nyuma passe zirenga 20 n'igitego cyateguwe mu buryo budasanzwe. Cyari kiryoshye cyane abakunzi ba Arsenal ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Twese twabanje kureba imikino ya kimwe cya kane. Arsenal isezera ikipe ya Real Madrid, Paris Saint-Germain isezera Aston Villa biyushye akuya, ariko tubona amakipe n'ubundi akina umukino mwiza cyane usukuye. Ni nacyo abantu bari biteze ko turi buze kubona umukino ufunguye, kuko amakipe yombi afite uburyo nyine akina umukino mwiza cyane kandi usukuye. Ngira ngo abakunzi ba Arsenal baravuga ngo aha ni Emirates niyo tugomba gukura impamba, ndetse no bita Mikel Arteta nicyo cyari igitekerezo cy'uko bagomba gutsindira mu rugo bakazajya i Paris Parc des Princes bagiye nyine kudiringa na resultats. Nyuma yo gusezerera Real Madrid icyizere cyari cyose kuri Mikel Arteta by'amagambo yagiye atangaza, amavideo bagiye bamukorera ndetse yavuze ko yanatumiye Arsene Wenger mwamubonye muri Stanzini avuga ngo aho ngeze niho wahangejeje impano naguha no kuza kureba uyu mukino kandi ukawureba nsezerera equipe ya Paris Saint-Germain ikizere cyari cyose. Ahari yatekereza ko Paris Saint-Germain iza kumworohera ntago ariko byagenze. Regan yatsinzwe igitego hakiri kare ku munota wa 4. Abantu baravuga bati ni igitego kibonetse hakiri kare, haracyari umwanya wo kwiratrapa ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal, ariko biza kurangira no muri iki gitego ari cyo kimwe cyonyine tubonye mu mukino. Arsenal
tuyinyuremo dusesengura ariko tunareba ubwiza bw'amakipe yombi. reka duhere mu kwibaza ngo ubundi iyi kipe ya Paris Saint-Germain yatsinze umukino yakinnye ite cyangwa se ikinite n'ubusanzwe, hanyuma ikipe ya Arsenal yabuze iki, yagombaga kuba ifite iki kugira ngo yangane n'iyo mikinire ya Paris Saint-Germain. Ndashaka ko abantu bacu tujyana neza. Ubundi muri UEFA Champions League ku ikipe nka Arsenal, imwe mu makipe meza mu bwugarizi, yari igeze muri Champions League kuri iyi match bamaze gukina match 11 muri match 11 ziheruka, bari barinjijwemo ibitego bitatu muri match 3 zitandukanye, bakipinga clean sheet 8 mbere yo gukina iyi match ya Paris Saint-Germain. Birashaka gusobanura ko Arsenal urufunguzo rwa mbere rwayifashaga muri ino mikino no kutinjizwa, no kudatsindwa. Niba munabyibuka match bakiniye Emirates Stadium na Real Madrid bayitsinze 3-0, ntango ba making agashwa ko uko biri bumere kose bagomba kubanza kurinda izamu neza. uribuka ko byo bitego banabitsinze mu gice cya kabiri batsinda Real Madrid Emirates, babanje n'undi kurinda izamu, ibitego biza nyuma muri deuxième mi-temps. Tunibukiranye ko bari bamaze match 75 nta kipe ishobora gutera gatatu mu izamu rya Arsenal. Iyo nayo ni statistique ikomeye, kuvuga ngo nta kipe yansindi ibitego bitatu. Gutsindwa match bayitsindwaga byabagaho 2-1 ku busa byabagaho, ariko nta kipe yaragize ubushobozi bwo gutera inshuro 3 mu izamu rya Arsenal ngo ibone 1, 2, 3. Yes, n'iri joro ntago byabaye ngo bayitsinde 3, ariko ndashaka guhighlightinga ikintu cyuko yari ifite imibare kwereka ko barindi izamu ryabo cyane ku buryo kubonamo igitego biba ari urugamba rutoroshye. Now ijoro ryakeye bahuye n'ikipe ya Paris Saint-Germain ibatsinda igitego hakiri kare cyane. Igitego cyabonetse ku munota wa 4 w'umukino, ni iminota rwose navuga ngo yo gushyuha, amakipe aba agisa na hari muri warm up, akimenyera, agifata ikirere, agifata atmosphere, akireba ama tactique yindi gutyo. Arsenal bitsinzwe igitego cya kare cyaje no kurangiza umukino, nubwo hari n'ibindi byinshi yahushije nayo igahushwa ibindi. Yateye nko mu izamu, igitego kiraboneka kiza kuvanwaho na VAR, yaramahirwe yo kugombora abaselebre cyane. Na Paris Saint-Germain kwabonye amahirwe menshi, twazaga kwenda muri statistique. Erega turaza kugaruka muri statistique, amakipe yose yabonye amahirwe. Urebye abazamu nabo bitwaye neza cyane muri uyu mukino, batabaye amakipe yabo. Mu byukuri wabonaga ko nyine ari umukino ufunguye kuri buri ruhande. Nk'imari ingenzi wenda mu buryo bwa statistique, equipe ya Arsenal kuri expected goals XG philosophy yari ifite 1.16, ni gatoya cyane. Iyo mahirwe yose ava kuva mu mitego ari kubona nk'ibitego 2, ariko Paris Saint-Germain ifite 1.6, 1.63. XG biri hejuru cyane, burya uburi muri mu bitego 3, 4 iyo byagenze neza cyane byaguhiriye. Hanyuma cyo bita possession de balle kumara umupira, Paris Saint-Germain ari hejuru ku kibuga cya Arsenal 53, Arsenal 48, urumva ko ariko bari begeranye mu kuntu. Hanyuma amashoti yose amakipe yagerageje, Paris Saint-Germain yateye amashoti 11 mu gihe Arsenal yateye amashoti 10, urumva nabwo ntabwo byari kure cyane. Amashoti agana mu izamu na amashoti 4 ya Paris Saint-Germain n'amashoti 5 y'ikipe ya Arsenal, urumva nabwo n'amakipe mu by'ukuri yegeranye cyane mu kurema amahirwe. Koroneri 3 za Arsenal izizwiho na koroneri 1 y'ikipe ya Paris Saint-Germain. Hanyuma rero aho bitandukanira urareba ku kitwa passe amakipe yateye uburyo bwo guhererekanya umupira. Yego, ubundi equipe Arsenal ku kibuga cyayo ku kitwa guhererekanya no gutanga passe ni kipe ubundi udashobora guhagarika, bigoye kwirusha gutera passe. Ariko Paris Saint-Germain avuga ko yabikoze ibigeraho, yateye passe 374, urabyumva? Yateye passe 437, 437. Hanyuma 474 muri zo zigera ko bazihaye. Arsenal yari hasi yayo kuko yatanze passe 489, izageze ko bazoherereje ni 326. Urumva ko still
mu buryo bwo guhererekanya umupira neza ikipe ya Paris Saint-Germain yari hejuru cyane ikipe ya Arsenal. Iyo navuga ko ari imibare y'ingenzi mu by'ukuri amakipe yombi yagerageje, ariko ibyo bita big chances y'amahirwe ava mu itego aba yabazwe, izaba arizo twibukiranya kuko mu mukino zabonetsemo nyinshi. Arsenal yabonye izo big chances eshatu, Paris Saint-Germain na big chances eshatu za Arsenal. Ni umupira uwo bita Martinelli yasigaranye n'umuzamu one on one awukuramo cyane. Hari indi chance uwo bita Alejandro Trossard yazamukanye umupira agera muri box ari kuri shoti rikomeye cyane, Donnarumma akuzaho inzara n'urwara rw'urutoki rwa musumba zose. Hari n'igitego cyagiye mu izamu cya Mikel Merino, ariko bakaza gusanga hari harimo akantu ko kurarira. Buriya big chances z'ikipe ya Paris Saint-Germain nka kiriya gitego cya Dembele ntabwo wakibara, burya ntabwo ari big chance. Big chance ni ya Desire Doué ni ya Goncalo Ramos, umupira ateye mu ishinya ry'izamu. ziriya ni big chances rugaju, ngira ngo nibura abantu babonye insight y'imibare y'ijoro ryakeye, ngira ngo wakomeza no kereka abantu mu buryo bw'imitoreze icyabaye mu kibuga. Hari abantu riga mu gusesengura uze kubijyanirana no kuvuga ngo ikipe ya Arsenal, abantu benshi bavuga ko kubura kwa Thomas Partey byabaye icyuho kuri Arsenal, kuko Alejandro Trossard yabanje mu kibuga uyu munsi, Mikel Merino asubizwa inyuma, bituma na Declan Rice wari umenyerewe kuba ariwo ball carrier utwara imipira myinshi cyane ikipe ya Arsenal akayigeza imbere mu forwards, bitabaye nyine 100% nk'uko byari bisanzwe. Ubwo utuganiriza utubwire niba koko hari icyo wabonye cyo kubura kwa Thomas Partey. Reka duhere kuri icyo ngicyo cyo kurinda izamu twakomojeho. Reka mere ku ibura rya Thomas Partey mune kwinjira kuri Paris Saint-Germain. N'ubundi line up ya Arsenal icyahindutse nuko Merino yagarutse hagati mu kibuga, kubera yuko Thomas Partey atarahari yujuje amakarita 3 y'umuhondo, agomba kumusibya iyi match ibanza gusa azakeneye kwishyiraho mu Bufaransa. Hanyuma Trossard ahita ajya gukina imbere mu mwanya wakinagamo Mikel Merino. Ikintu cyahise gihinduka mu mikinire ya Arsenal nuko hagati mu kibuga Arsenal yabaga yiteguye gutsinda icyo bita combat physique kubera umubiri n'imbaraga za Thomas Partey. Kubura kwe rero byabanje kugabanya ikintu cya agresivite, imbaraga ndetse n'amakari ikipe yagira muri recuperation, kuko ni nimero 6 de métier, ni umwuga we, niko kazi ke, ni umwanya ashoboye. Ibyo byanatumaga kuba bikora neza cyane, abifatanya no kuba rumwe mu bakinnyi dufite babirabura ariko beza cyane mu gukina passe zaba ingufu cyangwa ndende. Nuko ngo Thomas Partey afite ikirenge kiza cyane ku buryo iyo yakufataga umupira uvuye muri defense ya Arsenal awusohora werekeza kuri Odegaard cyangwa se kuri Declan Rice, yabikoraga neza, yagiraga passing accuracy iri hejuru cyane. Ibyo bigafasha no muri distribution ya baro yoroshye. Iyo mvuze ngo distribution ya baro yoroshye ni iki? Nuko niba hagaze wenda hariya neza bafungurira umupira iyo match itangiye, hariya muri centre hagati neza mu kibuga, tuvuge no wenda Kivioro cyangwa se Saliba muhereye umupira akawufungiramo hariya hagati muri kiriya kizigamo hagati, birasobanura ko niba agiye gutanga pass arorohereza yaba kapiteni Martin Odegaard cyangwa se Declan Rice uri imbere ye kutaza kwisabira umupira ngo ukure muri defense. Donc atanga passes zibageraho aho bahagaze bidasabye ko bo bigarukira inyuma kuza gufata iyo mipira ngo bayizamuke, ngo atuma bakora demarcation nziza. Rero mu guhagarara mu kibuga biraborohera kubera ko ibirometero bagiye gukora berekeza ku izamu, ndavuga yaba Declan cyangwa se Odegaard bashyira umupira ba Bukayo Saka cyangwa se ba Martinelli, biba bikiye kuko aba yabagabanyirije urugendo bagakoze. ni ukuvuga ngo Arsenal yahombye ibintu bibiri muri pate, ubwo icyo ndakirenze. Yahombye kuba ari umuntu wabafasha muri combat physique, imbaraga z'umubiri no kurekipera. Abongera bahomba no kuba ari umwe mu bantu bazi gutanga imipira myiza ayoreza kuri kapiteni Odegaard ndetse na Declan Rice, bikaborohereza nabo kwishyitsa imbere badakoze urugendo rurerure. Abakunzi ba Arsenal bitasobanukirwa ko nicyo cyuho babonye muri mediane yagaragaraga nabi cyane. Icyabaye rero bamaze kugira
icyo gihombo cya Thomas Partey habayo guhindurirwa inshingano ku bandi bakinnyi bagombaga kuba bakina hagati mu kibuga. Uwa mbere ni Declan Rice. Ubundi Declan Rice akina 8 akina nka box to box. Nimunabireba kuri match za Real Madrid ni umwe mu bantu bashoboraga gutwara umupira agakora ibirometero byinshi cyangwa se agakora nk'urugendo rurerure atwaye umupira ava aho Partey umuhereye yerekeza ku izamu. Icyo bita gutwara umupira nyine conduite du ballon arabizi cyane. Ni nabyo baba baramutoje nka nimero 8. Ndatwara umupira ne, ndagenda nshenga gute, ndagenda mfrena gute mpagarika, ndagenda nsoma gute muvuma z'abakinnyi banjye ku buryo menye igihe cyo kurekura cyangwa igihe cyo kusubiza inyuma cyangwa igihe cyo gutanga passe ndende yo muri profonderi cyangwa igihe cyo kuvuga ati baratwugarije reka nongere ntangire azar muri defense. Ni ukuvuga ngo nibyo bintu yacuriwe, yari yahinduriwe inshingano agirwa umurekiperateri, asabwa noneho kwaka imipira. Ubundi abikora ari ibyo bita ni nka auxiliaire wowe ibintu by'igifaransa ni nk'iki, no kuvuga ngo ni muri ibi bintu by'indimi ni akantu kagaragiye cyangwa se gafasha ni akantu kaza ari inyongera. ubwo muzi bya verbe etre na avoir ariko ari ama auxiliaire. ubu ugiye kuvuga ikindi kintu, ugiye kuvuga iyindi verbe iyo ikagufasha kuvuga igitekerezo. ugiye kuvuga ko urwaye ntabwo bavuga ngo jo malade, ako kasu kagaragaza ko ariwe ni aka auxiliaire. ako ni aka auxiliaire. Yego. Icyo rero yagiraga role ye yabaga ari auxiliaire muri recuperation. Ntago yabaga ari inshingano ze za mbere, ntabwo yabaga ari main. Barakoze cyane. Ubwo rero niba hinduriwe inshingano byanahindura inshingano Merino yego yashoboraga gukina hagati mu kibuga n'ubundi yigeze kubikina, ariko profile Arsenal yari imaze kumukoramo. Ni umukino ushobora gukina nka false 9, yari amaze kumenyera gukinira imbere akagaruka hagati aje nawe gutanga support kuko ni umusore ufite umubiri mwiza ni muremure. Ariko kimwe mu bintu byahise bipfa kurusha ibindi muri uko guhindura inshingano za Declan, iyaba Merino byibura yashoboraga guhita afata za Declan 100% neza. Icyo we yabuze mu mikinire Declan asanzwe agera ku 8, we ni umukinnyi ukina yitonze cyane. Wibuke ijambo mpereho Lorenzo yakoraga ibirometero byinshi ajyana umupira imbere. Yego Declan undi rero akina short passes, ntabwo ari umukinnyi wihuta cyane, ntabwo rwose kijyanye no kwihuta no kunareshya byamugora. Icyo rero cyatumaga Arsenal uburyo bwo gusohora umupira iwujyana imbere biyigora cyane. Nuvuga ngo tugize ikibazo cyo gutakaza umurekiperateri wavunaga amaguru, abakinnyi bacu imbere abasunikira imipira bakayijyana. Noneho nuje muri izo nshingano agize kuba yitonda, tuhise turwara ahantu habiri, turwaye kurekipera tunarwara no gusohora umupira tuwujyana imbere. Ibyo byatumye mu minota hafi 25 ya mbere y'umukino Arsenal yari ifite passe 44, Paris Saint-Germain yaza gutera passe 140 cyane muri 25 minutes ya mbere. Ni statistique rwose yagaragaye ku gitangazamakuru nareberagaho cya Sport. Arsenal ifite passe 44, Paris Saint-Germain ifite passe 140 mu minota 25 ya mbere. Burya ikibazo kiba cyamaze kuba muri build up yanyu. Ahantu narebe match nari ndi kumwe na Iberi, urabizi ko akunda Arsenal. Noneho ndamubwira nti iki gitego kigiyemo hakiri kare probably kukishyura birakunda byashoboka. Noneho muri iyo minota 25 ikiganiro twagiranye yambwiye ati ikibazo ni kimwe kwizigira, umupira ntabwo turimo turawubona cyane. Mu minota 25 ya mbere Arsenal yari very shy, ntabwo yakoraga ku mipira, yari timide cyane ku buryo bitatumaga wizera ko yaza no kubona uburyo bwo kwishyura igitego kuko ikipe yayidominaga mu buryo bukomeye cyane. Hahindutse iki rero nyuma ya 25 minutes bimaze kuba babigendeye mu gice cya kabiri, turaza kubigarukaho. Bimaze kuba reka tugezeho twemeranye ku ijambo ry'uko Arsenal yari yamaze kugaragara nk'iri kurushwa. Yego. Noneho kurushwa rero iri kurushwa nande? Kuko ubwo urumva twemeranye ko imipira ntabwo iri kugera imbere kuri bambukayo ngo bayikoreshe. Icyabaye rero nuko bahise bavuga bati niba tubonye iki cyo muri Arsenal reka twe tugiprofita. Ubwo ni Paris Saint-Germain. Yego. Ubundi Paris ikinite iki ni ikintu umuntu agomba gusobanukira. Yego. Kimwe mu bintu Luis Enrique gikomeye yakoze muri Paris Saint-Germain nyuma yo gutakaza Mbappé wari talisman, turaza no kuza muri statistique z'abadembere n'abandi akazi yabakozeho. Yego.
we yabwiye abakinnyi be ikintu abatoza b'Espanyol bose bagira ntabwo nkeneye kubaka ekipe ishingiye kuri individi ku muntu kuvuga ngo kanaka nkeneye kubaka ikipe ikora akazi mu buryo buri kolekitifu tugashyira hamwe mu kugarira ndetse no mu kudefanda. Yabivuze neza kuri CBS Ashraf Hakimi turaza no kujya mu mibare yabo. Yavuze ngo iyo dukina 11 baba bataka 11 baba badefanda. Icyo gihe Thierry yaramubajije ngo ese Hakimi ubyakira ute iyo ubona Ousmane Dembele yadropinze Dipa yagarutse hagati mu kibuga, ukabona Vasqueria, ukabona Desire Doué nk'abakinnyi navuga ngo b'abatekinisiye bakinira imbere barimo baragaruka ukabasanga neza bari kuza kubafasha kudefanda mu mirongo yanyu ya defense, ugasanga Vasqueria murahagararanye wowe nawe, ugasanga Desire Doué ahagararanye neza na Nuno Mendes yaje kumufasha kugira ngo atisanga muri situation ya one na Martinelli cyangwa na Bukayo Saka cyane. Sinzi niba icyo kintu birumvikana cyane. Aravuga ngo ibi ni ibintu umutoza yadusubiriyemo inshuro nyinshi. Aravuga ngo natwe mu gihe badufasha mu kugarira mu gihe cyo kwataka natwe tujye tubafasha ko nabo badufashije kugarira. Ati niyo mpamvu usanga ibanga rikomeye dufite nka Paris Saint-Germain ni mobilité. Mobilité ni Lorenzo baragenda baragenda kubuja rero bijyana kwizigira n'ibanga rikomeye riba mu mupira ryitwa kugenda ufata inshingano zijyanye naho ugeze cyangwa na zone urimo. Ngiye kubi breaking down gutya. Ubundi tumenyereye ko abakinnyi bavuga ngo akina ku ruhande akaba akina kuri kabiri azamukire kuri uwo murongo we, wenda agenda atere crosses cyangwa se agenda atanga niyo assist yabigendera hasi cyangwa hejuru tukumva niyo profile ngo imipira hindura ngo ibiteye ubwoba. Paris Saint-Germain we ababwira gutya, niba umupira dutangiye kwa Donnarumma Gardi akaba atari mwiza kugukinisha ikirenge, ninde muntu dufite uzi gukinisha umupira ikirenge kurusha abandi bose? Bahita bisanga ufite iyo profile kurusha abandi ni umukinnyi witwa Vitinha. Uyu mugabo mugufi ni nawe wabaye man of the match nimugoroba. Uzi ikintu cya mbere bahita bakora baravuga ngo mu gihe tugiye gutangira build up wowe Vitinha uhita ujya hagati ya Paco na Marquinhos ugahagarara hagati yabo akarusingira baro ya mbere ugatangira kuyisirikiriza mu mirongo ya defense. Urumva profile yahise afata ahindura inshingano akina hagati kubera yuko build up ibaye ari ubizi kurusha abandi. Ahindura inshingano agiye gukora iki? Agiye gutangiza build up inyuma ayisaba nk'umudefenseri. Abaye umudefenseri uzi icyo bahita bikora, bahita bisunika Ashraf Hakimi kuko abadefenseri bahita bisanza Paco akajya ku ruhande rumwe, Marquinhos akajya ku rundi, Vitinha agaze hagati ahita kurira hagati Hakimi agakorana na Mendes hagati agahita akora build up y'abakinnyi batatu bo muri defense, ariko babiri bo hagati asigaranye barimo Luis bakabona wo uriya mwana wa Neves abahita babona support y'abandi bakinnyi babiri ku mande tuvuze bazamutse Hakimi na Nuno Mendes babaye bane hagati plasma yabo iyo bafite umupira ni batatu inyuma bane hagati. Urimo rayumva mu gihe batangiye kwanimaje yabo ubwo nukuvuga ngo gusohora umupira none bakora muri defense wageza muri mediane wa Vitinha wumva ikintu bahita bakora ahita atanga baro akinjira agaruka hagati mu kibuga akiyongeramo bakababaye bangaye mu kibuga batanu kuko umupira uri hagati mu kibuga yamaze kusohora yawugejeje hagati ahita yinjiramo none akaza abasanga hagati babaye bangaye hagati babaye batanu. Iyo bamaze kuba batanu fata kano kajambo nka keywords mu mupira bagiye kugira icyo bita territorial dominance. Babaye benshi ahantu muri zone mu gihe turi gukina umupira hagati ari huri twabaye batanu kontre batatu ba Arsenal cyangwa kontre bane ba Arsenal. Ubwo bwinshi bw'abakinnyi bwa Paris Saint-Germain butangiye kubahereza imbaraga zo kuba bakora amapasi yabo neza. Hari umukinnyi urengaho arakoze Lorenzo watanze série nombre uri kudufasha ko twabona Arsenal yabakina man to man kuko barusha ubwinshi iteka ryose muhora mwirukanka batanga uturi boss mwirukanka. Now babona bakoze block ikomeye wenda uri kipe ikomeye bakabona byagoranye gusohora umupira bahita bategeka Ousmane Dembele kugaruka akava kuri nimero 9 aho akabaye ari nka force 9 bakamusaba kuza hagati mu kibuga ahantu bariri no tugomba gukinira. Burya harimo nibanga rindi rikomeye burya uko tubaye benshi
ahantu umupira uri ni nako bitworohera kuwurekipera kuko nanone nitutakaza dufite abantu benshi duhita tubazenguruka bikatworohera guhita tuwurekipera. ni ibanga rikomeye cyane, ni ibanga rifasha mu kuhererekanya, ariko nanawutakaje taranzisiyo yawe yakugora kubera ko urasanga abakinnyi banjye bacyuzuye muri iyo zone barahita bayishaka vuba vuba, birakugora kuwusohora wowe ujyana ku izamu ryanjye ngo kuko Arsenal yatakaje mu buryo bwa posesiyo. turebe igitego cyo ku munota wa 4, umupira Dembele yawakiriye mu kibuga cya Paris Saint-Germain ari rutahizamu. musubire mu mashusho, Dembele yakiriye baro ari mu kibuga cyabo cya Paris Saint-Germain, yambuka umurongo w'abanyabibuga kabiri, arawuzamukana awudekara ku mpande kwa Vasqueria awumugarura Dembele amaze kwinjira muri box, Dembele arashota igitego kiraboneka. iki kintu rero cyo kugira interchanging positions no guhindura amaprofile y'abakinnyi bijyana no kuba bemera iyo sacrifice yo kwiruka kuko bibabaza umubiri. ngiki kintu abakinnyi benshi badakora, ariko ku kubabara k'umubiri yarabitekereje kuko niwe mutoza ufite ikipe ifite moyenne d'âge iri hasi nicyo narinjye kukubwira. abasaza ni abana, they are ready to suffer and run. reka twumve umukino ukirangira ibyo abatoza baganiriye kugira ngo bitworiyante bitubwire ngo twihe umwanya muto wo kureba ishusho. Yego, twihe ishusho y'umukino wa Parc des Princes. reka twumve Mikel Arteta yaganiriye ndetse na Luis Enrique. We are half time and my message is being exactly the same. twari mu gice kibanza cy'umukino kandi ubutumwa bwanjye buhora ari bumwe, nuko twatsinze Real Madrid ibitego 3-0 turi mu rugo. icyo tugomba gukora nuko tugomba kujya i Paris tugatsinda umukino. dufite ubushobozi burenze bwo kubikora kuko uyu munsi nabonye amakipe abiri meza aho inenge zacu zari nkeya cyane zikaba zari zihagije mu gutaha izamu, kandi rwose abanyezamu nibo bakoze itandukaniro uramutse urebye ibyavuye mu mukino muri iri joro. yego nibyo ikipe yanjye hari ibyo yaburaga kuko ntabwo twatsinze ibitego, kuko iyo watsinzwe igitego nawe ugomba kubikora, ariko twakoze byinshi byiza. twagombaga kwitonda kuri uyu mukino wa mbere, gusa ndatekereza ko umukino wagaragaye neza mu minota 15 cyangwa 20 ya mbere y'umukino, by'umwihariko bahise banatsinda igitego hakiri kare mu buryo bwiza bahuzagamo imikinire. ubwo babonaga icyuho gito nibwo bahise baturangiza. uburyo batsinzemo igitego ntabwo bubaho. nyuma y'ibyo twari dufite n'ikibazo kimwe, gusa nabwo twaje kubikosora nyuma y'iminota 15 cyangwa 20. ibindi byabaye twabasha kugumana umukino kugeza urangiye, kandi ndahamye ko ari byo byatumye umukino ugaruka. gusa rero niba ushaka kugera kuri finale ya Champions League ugomba gukora ibintu bitangaje, kandi nzi ko tuzakora ibitangaje Paris kugira ngo tuhagere. ikibazo twari dufite ntabwo nakivuga, gusa nuko twagikosoye. gusa cyari gihari nutwo twari dufite ikibazo ku mupira mu gihe kimwe cyangwa se ikindi gusa ntabwo twari dufite ubushobozi bwo kubatera igitutu, kandi iyo udafite ubushobozi bwo kubatera igitutu abakinnyi babo mu kibuga mo hagati batangira kukwegera, kandi ugiye guhura n'ibibazo bikomeye, kandi nibyo bashakaga gukora. To present, they start to bring all the midfielders back. You're going to struggle because that's exactly what they want to do to you. Yo creo que el partido ha tenido diferentes. nagiye numva amajwi menshi bambwira ko iyi stade ari iy'abantu bishima. nanjye nabonye ko ari stade itangaje irimo abantu basakuza cyane gusa